那阿公说，以前就是阿美族，其实在早期的时候是非常富足，过着非常富足的生活，靠山吃山，靠海吃海。然后我们其实没有什么太多的那个担忧。可是后来因为就是很多国家嘛，来来去去，然后我们就被迫改变了我们的生活，于是我们的那个生活水平从富足变到贫穷。哦咿哟咿，咿哟咿，吼啊咿呀，哦咿哟咿，咿哟咿，吼啊咿呀，gelat gelat, gelat gelat, satu likat no puis, ayu mata nu ina nu bangsa. Mi puting sa iriat ugapa, mi ranom sa ilaklal ugayo, mi adop sa ilotok ji mama, mikir datang sa ipala ji ila awa ay kumaan at sa agad sa muhtan ipahak sa turumi gelat gelat, gelat gelat, satu likat no puis, ayu mata nu ina nu bangsa. Yuji makuni arawai tuni putingan, yuji makuni ruhi murai tu yalaklan, yuji makuni perarai tu ya